Pozdrav svima ljudi, kao što vidite danas ćemo da igramo Tricky Test 2. Stavi sve u box. Okay. I šta sad treba, vjerovatno ovo. To. Skip. I sad to je to. What? Prešli smo prvi level. Koliko ima rupa? 3? Inače ljudi, ja ovo baš ne znam da čitam, ali pretpostavljam. Šta najudaljenije od us? Oblaci. Tap to screen. Što ovdje treba? Da ne treba možda da se okrene. Da, nice. Što? Ličito bear hash zato što je bear. Izvinite zbog poruke, ali stalno mi stižu. Idemo 6. Čekaj, šta je ovo crveno? Šta je to? Da to trebamo. Da! Nice! Idemo 7. level. Znači ja ću ovdje da stignem negdje do 10. levela i onda ćemo da prestanem sa snimanjem videoklipa. Evo ga, Raining Mouse. Šta trebamo ovdje? Pipnuo sam ga. Zašto me sad vraćao nazad? To sam već bio. What? Nema veze. Slepan pig, to znamo. A ovo sad? Kako? I ljudi, ovdje ćemo da završimo klip, pošto ovo ne znam baš da pređem. Pozdrav i vidimo se u sljedećem klipu.